Mateuš, obvezni del vrbo ste mi pripravili. Ne, jaz nisem obrezan, jaz se kle rodil. Lahko kaže, bi še... Vrbo. A ja, to, jaz sem pripravil, ja. Ste pripravili? Sam nečkim drugače. Kako? Pa jaz sem razmišljal, ta vrba tako suhoparna v originalu, veš. Ja. Sem razmišljal, kaj če bi naredil to vrbu, recimo v slogu videospota in v slogu Elvisa od enkrat. V slogu Elvisa? Aha, lahko pokažem. Lično, dajte nam pokazati. Ok, bom pokazal, čakajte sam stolček. Moment. Zdaj bom zdravno razlagal, da veste, za kaj gre, prav? Ja. Ok. To je avto, dvosed. Pička. Prvi kadar. Drugi kadar. Kaj pa to delate, Mateuš? Lupčkam se, nisem. Dobro, puj. Tretji kadar, gdje mine 40 minut vmes, veš. Drugi kadar. Ja, kaj je bilo? Kaj je to? Centralno zaklepanje. Dobro, grem naprej. Skratka, a veš, zdaj si malo to zaklenu, grem naprej pred havbo, pogledam lepo belo Ljubljano in gre, vrba, lahko pokažem? Ja, izvolite. Hvala. O, vrba srećna, draga vas domaća, jer kiša mojega stoji očeta, da buka želja me iz toga sveta ispeljala ne bi kača. Pa moju do zadnješ.